ҳашим ҷӯраеви 65 сола аз ҷумлаи қирғизтаборони шаҳри Исфараи ҷумҳурии Тоҷикистон аст. ӯ пас аз 40 соли фаъолияти пурсамару бенуқсон дар шӯъбаи иҳёгарии беморхонаи марказии шаҳри Исфара ба нафақа баромадаасту 2 соли охир фаъолияташро дар шӯъбаи статсионарии рӯзонаи маркази саломатӣ идома медиҳад. پس از آنکه در تاجیکستان نیز حادثه‌های اولین مبتلاگردی به کرونا نوی کووید 19 به قید گرفته شد، راهبریت مرکز سلامتی با در نظر داشت سن و سال و به گروه آسیب پذیر منسوب بودنش به او پیشنهاد نمود که تا معتدل شوی وضع پاندمی میتواند بدون هیچ خجالت موقتا شغل پزشکی را ترک کند. اما او با پیش آوردن دلیل نارسایی دکتران در شرایط پاندمی در این مؤسسه طبی و گوش زد نمودن رسالت کسبی این تکلیف را قطعاً رد کرد. امروزها دکتران طبی عائلوی خصوصا و دیگر نمودی دکترها دیگر صاحبی ها بسیار کاربردی سودند. در بر ما دکترها همشیرای طب دکترای جوان هستند. نوابسته از این هاشم جورایویچ که در سن نفقه باشنم آن کس به این پیشگیری بیماری سهم ارزنده دارند. ҳашим ҷӯраев мегӯяд ки аз табобати беморӣ дида пешгирии он арзонтару осонтар аст. аз ин хотир агарчи худ бо мубталоёни коронавируси COVID-19 бевосита сару кор надорад, аммо ҳангоми қабули маризони мансуб ба шӯъбааш хешу пайвандони онҳо ва байни ҳамдиҳагон мудом вобаста ба роҳҳои пешгирии он суҳбатҳо анҷом медиҳад. деҳаи ман ки дар куҷо зиндагӣ мекунам ҳамин бемори ковид ба قید گرفته نشده است. این سببش یکمش اونجا اهالی این زیست نه، دویمش باشد همین اهالی گیگنی شخصی بر رعایت میکنند. هر یک کس خودش حرمت کند، اگر خودش فهمد، اگر عائله خودش، جمعیت خودش، دهه خودش، جمهوری خودش این پنج شدن این بیماری نگاه می‌دارد. ҳашим ҷӯраев мегӯяд ки имрӯзҳо аксар вақт нафарони ба коронавируси COVID-19 олуда шуда бинобар ба тарсу ваҳм афтодан бемориро вазнин паси сар мекунанд. маҳз барои ҳамин ҳам ӯ тасмим гирифтааст ки тавассути суҳбатҳо мардумро то ҳадде аз гирифторӣ ба чунин ҳолатҳо ҳифз намояд. ҳозир бемория асосии сабабаш ин майнаи сар чихели мугӯ централни нервӣ система мугӯ ҳамин иқадарам و با واهمه و غلطیدن نکن نه لیکن این قدرم بی‌پروا شدنش نکن نه. راهبران ساحه حفظ صحتی عامه شهر از همدستی ҳашим ҷӯраев در جبهه مبارزه با کووید 19 قناعتمند هستند، زیرا او بین مردم آبرو و احترام خاص داشته. طبیعی است که مصلحت و توصیه هایش هم به طور باید و شاید پذیرفته می شوند. oldu? Hayır, tencil, işte tencil balaşa ne öyle, haması yaxşı. Ha, ozir, yüzüne bana koyuturasın, televizyonda nimelerde Covid denen nime var. Her şükür Xudo ki mana şu Covid bizi qilaqlaydi ekan. Bunun sababi asosiy shundaki, birinchidan bizda aholi uncha zich emas. Ikkinchidan shukr Xudoki shu hamma mana shu barliq nimalarni biz جدیشیده tushuntirganmiz. در دوام کاری خود همچون تشکیلاتچی خوب نیز شناخته شده است و برای دستگیری نمودن متخصصان جوان نیز کوشش میکند. یک چند مرتبه همچون وکیل مجلس وکیلان خلق شهر اسفره نیز انتخاب شده است. و در واخوری‌های پیش از انتخاباتی هم که ما همچون شخص وکالتدار همچون نماینده این کس به منطقه ها می رفتیم، به دیه ها می رفتیم، با مردم وقتی واخوری می گذراندیم، مردم با دیدن همین استاد عزیز ما یک روح بلند می شدند، یک خرسند می شدند، یک باوری حاصل می کردند که همین کس باید نماینده ما شوند و هر بار ما در پهلوی این کس ایستاده هم فخر می کردیم، هم آرزو می کردیم که خدا کند که ما هم مانند همین کس یک با آبروی شویم و با باوری مردم سزاوار گردیم.
ҳашим ҷураев мададкорӣ ба ҳамватанонро на танҳо рисолати инсониву касбӣ медонад, балки барои ӯ ин кор манбаи дарёфти нерӯи тозаи идомаи зиндагӣ ҳам ҳаст. ин духтура ҳамин хел касб будааст ки фақат ба халқи худатон хизмат мекардед ва ҳамчун душвориҳое ки шабрӯз меҳнататон як бемор сихат шуда гашадан ҳаёттон мебурд ва худатон ҳамин ҳосили меҳнатона дида сол ба сол назари ман ба ёфт мегардед.